Mga boss, apa namanya? Welcome sa Waray Waray Donation. Please hit the subscribe button for more videos. OG na kami. Aksi tayo tropa versus Karsira GG. Okay, line up mga boss. Makikita na ito ni line up. Double plant bird. Kan Boss Christian. Kan Mr. Lunasian. Laban kang Boss Dacalius Anthony Stark Guild. Boss Alexis niyan. May dahil laban, Boss. Okay, line up ni Boss Dacalius. Plant. Mid Aqua Backliner. Mech. Check natin ang speed and aqua ni Boss Dacalius and Tony Stark Guild. Angry Lam, Heroes Bane, Skill Dart, kan Cheat and Jump. Laban na double plant bird ni Boss Christian Piñamura. Magkakaalaman, Boss. Magkakaalaman nga line up. Hino mapalag. Kanlapwas, taga-Kanlapwas, si Boss Christian Piñamura, laban na kan Boss Christian Dacalius, na taga Barangay Buaw. Kanlapwas versus Barangay Buaw, mga boss. Okay, di pa ragtitikang mga boss, pero makikita tayong lineup. Paano diskarte? Kanino ka mo mga boss? Kanino? May pan-backdoor i-boss Dacalius. So medyo manganib ka din plant ni Boss Piñamura. Kita-unta ko na ng play ngayon mo ni Boss Piñamura. Okay, start na mga boss. Round 1. Makakita kita yan na boss. Mga pan-out play ni Boss Piñamura. Laban na tactic backline ni Boss Dacalius. Okay, pareho na skip round 1. Round 2, mabuhos na. Shooting song. Egg bomb. Shooting song na naman, papalapuson. Hair dagger, pero kaya. Pero may cactus pa. Okay. Nakatak to bird. Round 3, mga boss. Nag-all out nga to yung Boss Piñamura. Itaon to outro, mga boss, kung nino mapalag. Medyo pantay pa, medyo pantay pa. Makakita kita yung back, pero waray pa backline. Papapansin na ito ng card ni Boss Dacalius, waray pa cheat and jump. Pero natagan na. Pero mag-all out ba cheat and jump? Nag-cheat and jump, mga boss. Papatayin bang bird? Pag-kill ba? Makill na kill, mga boss. Okay? Mabalat ang plan? Serious? Waray makakawat, pero nag-critical, mga boss. 3 versus 2. Medyo nanganib yung Boss Piñamura. Okay, mag-isip pareho-waray energy, mga boss. Okay, double nutcracker. Combo ni Boss Dacalius. Double cocktail slap. Kill ko Richie. Boss, naiko mo na. Naiko. Sige niyan, boss. Ikwanta ito niyan.
Naka-Heroes Bane mga boss. 2 versus 1. Makakaya ba? Nag-all out defense pero nag-escape si Boss Dacalios. Medyo na outplay. Mabulyo ba Boss Dacalios? Magana ng Grilam mga boss. Magana ng Grilam. Plus may all out. All out attack para Mick. Medyo goodbye Boss Peñamora. Nice game, well played, Boss Dacalios. Nice game.